Господу, Сыны Божия, принесите Господу молодых ягнят. Господь даст людям своим, Господь да благословит людей своих миром. Господь даст людям своим моц. Господь да благословит Из людей своих миром. Премудрость. До Габрея послання святого апостола Павла читання. Будем уважливыми. Браты и сестры, памятайте наставников ваших, які обвещали вам Слово Божие, глядячи на завершення їх життєвого шляху, переймайте віру їх. Ісус Христос, учора і сьогодні і навіки той самий. В ученнями розними і чужеродними не захопляйтеся, бо добра благодать цю умацовует серце, а не стравами, от яких не отримали користі тие, що робили так. Ми маємо ахвярник, до якого не мають справа, от якого не мають справа єсти служителі скинії, покольки тіло живел, кров яких для очищення грехов уноситься першосвященником у святилища, спальвається по застанам. То Иисус, как освятить людей своею кривёю, принял покуты за брамой, дык выйдем же до Его застан, несучи на себе Его ганьбу, бо мы не маем тут постоянного города, а шукаем того, які буде, будем же праз Яго неспинно узносить Богу ахвяру хвалы, гэта значить плод вуснаў, якія прославляют імя Яго. Не забывайте так само про доброчинность и взаимную допомогу, бо такие ахвяры да сподоби Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Добро вызнавать Господа и опевать имя Твое уся Вышним. Обвещать раницою милость Твою и истину Твою на кожную ночь. Запали у устах наших человеколюбное уладару незагасальное святло Твоего богопознания и вочы розуму нашего открыть до разумения Твоего евангельского добровестия. Уклади у нас так само страх до Твоих заповедей, каб мы усе пожады плоти растоптавши, духовное житье проводили, так само имкнулись до усяго и робили все, что Тебе досподобы. Бо Ты святление душев и тела у наших, Христе Божий, Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом и усе святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды и на веки веков. Аминь. Мудро станьте ровно, выслухаемся то Евангелие, миру сим. И Духу Твоему. Поводле Луки святого Евангелия читание. Господи, слава Тебе. Будем уважливыми. У той час, коли уваходил Иисус у нейкое поселище, сустрели его 10 человек прокаженных, якие спынилися воддаль. И яны голосно казали: «Иисусе, наставник, помилуй нас». И убачивши, ён сказал им: «Идите, покажитеся святарам». И сталося, коли яны шли, то чистилися. Один же з их, убачивши, что оцалился, вернулся, голосно славячи Бога, и упал ниц до ног его, дякуючи ему, и гэта был самарянин. И отказ Иисус сказал: «Ті не 10 очистилися, а де ж остатние 9? Хіба не знайшлося з їх нікого, хто б вернувся отдать хвалу Богу, окромя гэтага іншародца?» И сказал ему: «Устань и иди, вера твоя уратовала тебе». У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня історія про 10 чоловік, які отримали ацалення, але тільки один з їх зустрів Господа. І я думаю, що ця історія, вона про нас з вами.
Тому що все ж таки мы даволі часто прыходзім да Господа у той момант, калі нам штосьці вельмі баліць, калі нам дрэнна, калі нам патрэбна ацаленне, неважна, нашага цела ці абставін нашага жыцця. І вось у той момант мы таксама як тыя пракажоныя стаім і молімся: Господі, дапамажы нам. А вось атрымаўшы ацаленне, атрымаўшы дапамогу, мы, на жаль, мы людзі, мы так працуем, мы не заўважаем дзеянне Господа ў нашым жыцці. І гэта ўвогуле праблема, што можна сустрэць ацаленне, але не сустрэць урача, які гэта ацаленне даў. Можна сустрэць цуд, але па-за цудам можна не пабачыць таго, хто гэты цуд зрабіў. І вось я, ведаючы сябе, ведаючы сваё жыццё, я таксама ведаю, што шмат дзе ў маім жыцці дзейнічаў Гасподзь. Але вось мне трэба было прыкладаць нейкія намаганні, каб пабачыць Господа ў тых ці іншых абставінах. І яшчэ я ведаю, што сапраўдная вера пачынаецца не там, дзе Гасподь нам дапамагае, таму што Гасподь нам заўсёды дапамагае, а сапраўдная вера пачынаецца там, дзе мы людзі, дзе мы сустракаем Господа, дзе мы бачым Господа, дзе мы хочам яго знайсці, дзе мы яго знаходзім. І вось я пра тое, што давайте ўсё ж такі рабіць над сабой намаганні ў тым, каб шукаць Господа ў абставінах нашага жыцця. Таму што вось мы тут, і мы такія, як мы ёсць, пакалечаныя, ці радасныя, ці, я не ведаю, вось мы людзі. У тым ліку і таму, што Гасподь ёсць, і Ён дзейнічаў у нашым жыцці. І ўсё, што нам трэба, гэта шукаць Господа, гэта шукаць Яго знакі вось у нашай паўсядзённасці, каб сустрэць Яго на самай справе. Амінь. Скажем усе ад усяе души, ад усяго розуму нашага скажам. Господи, всеуладный, Боже Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, просвитеров, диаконов, монахов, и за всех у Христе, братов и сестер наших. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй слугов Твоих, хворую Жанну, и детей Твоих, Ирину, Андрея, Ирину, Константина, ласкою и щедростями Твоими задоволю все просьбы их, и пробачь ему все провины вольные, межвольные, нехай добро будут принятые молитвы и милостины их перед престолом володарства Твоего. Оборони их от ворогов бачных и небачных, от усялякой напасти, беды и гора и хвороб сбав, и подай им здоровье с долголетием, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за всех несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за их наихудшейшее вызволение, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Яще молимся за всіх, хто вимушено покинув своє доми і родиму, і обдарованні усього потребного для життя на чужині, об худшейшим вертанні на батьківщину. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за Україну, яє народ, за усіх, хто проз війну стратив, родних, здоров'я, доми, свой щоденний хліб, каб Господь сам оборонив їх, сутешив, оцалив, забезпечив усім необходним для життя. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй.
за дарование перемоги народу України, за скончення війни, за дарование свободи білоруському народу і за покаяння усіх, хто чинить гвалт, пригнет і беззаконні, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за наших ахверодавцев и доброчинцев у святым и почесным храме гэтым, за тых, хто тут спявае, за працаўнікоў, за ўсіх присутных тут людей, што чакаюць ад Тебе, Господи, вялікае і багатае милости. Господи, Боже наш, прими шчырыя молитвы ад нас, слугаў Твоих, и змилуйся над нами, поводле величи Твоей милосердности. Пошли доброты Твои на нас и на усіх людей Твоих, якія чакаюць ад Цябе, багацця Твоего змилования. Бо Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, цяпер и заўсёды, и на веки веков. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Яшчэ молимся за упокоение душ спочилых детей Божих, новоспочилого Виктора, Марии, Александра, Леокадия, Леонида, Виталя, Владимира, Адама, Казимира, Евгена, митрополита Филарета, Евгения, Рогнеды, Константина, Владислава, Марии, Геннадия, Дмитрия, Ивана, Игора, новоспочилых Анатолия и Ганны, Василя и усіх наших близких и родных, и за выбачение им всякие провины вольные и межвольные. Господи, помилуй. Как Господь Бог усялил их души туды, где праведные спочивают. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, володарство небесных, отпущение грехов их, у Христа несмиротного володара и Бога нашего просим. Подай, Господи. Боже, духов всякие плоти, Ты смерть перемог, и дьявола покорил, и житье свету Твоему дал. Сам, Господи, упокой души спочилых детей Твоих, усіх, кого мы тут вспоминаем, и наших близких, у места светлым, у места квітнеючим, у места спокойным, откуда утекли покуты, журба и стагнання, и всякое согрешение, учиненное ими, словом, або учинком, або думкою, як добрый и человеколюбный Бог, пробач. Бо нема человека, який б жил и не согрешил, бо Ты один только без греху. Правда Твоя, правда навеки, и Слово Твое истина. Бо Ты у воскресении, житье и упокоение спочилых детей Твоих, усіх, кого мы тут вспоминаем, Христе Боже наш, и Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом, и пресвятым, и добрым, и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Знову и знову миры Господу помолимся. Как позбавиться нам от усякого гора, гневу и неостачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Каб мы под уладою Твоею завжди хаване Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков.
пасіліча, виявляючи, що точно Троїці 300 пісню співаючи, кладем же зараз всякий життєво клопот, кам нам цара усіх прийнять, якого не бачно суправжанюльська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ита херувими стекос иконизантес, кетюзопи отряди тон трисагюн гимнон просадантес, пассанин вела пекина потом и темери маностон василея тон голоны под иксомени тес ангеликеса уратус, дори форуменон таксисин, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми хіровімо в образ темніше, виявляючи, що точно Троїці 300 пісню співаючи, кладем же зараз всякий життєво клопот, кам нам цара усіх прийнять, якого не бачно суправжанюльська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Святарство Твое нехай помяне, Господь Бог во владарстве Своим завжди, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Покадить забыл. Святарство Твое нехай помяне, Господь Бог во владарстве Своим завжди, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Великого Господара нашего, Всесвятого Патріарха Варфоломея, нехай вспомнить Господь Бог у владарстве Своим завжди, тепер і завсёды на веки веков. Амінь. Усіх велебних митрополитів, архієпіскопів, єпіскопів, усіх святаров, монахів, монахинь, нехай вспомнить Господь Бог у владарстве Своим завжди, тепер і завсёды на веки веков. Амінь. Вас і усіх християн, нехай вспомнить Господь Бог у владарстве Своим завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Амінь. Здравия беззаганне тіло воздію, справивши лише плотно здоров'я, на могилі поклав. Могилі тіло опекаєш душу, як Бог, роїть разбойника на посаді ти, Христе, за цим духом, що наповняєш невиказне. Життя дайне, і за рай прихожиш, сопроду всяких хором старт, встреча, слава для вас Христі. Могила Твоя, конец нашего воскресения, добропустойно Иосиф, здравия беззаганне тіло Твоє сняв. Исповивши його чисто полотно з духовенностями, у новій могилі поклав. Зробив Господь добру ласку сійону. І муру Єрусалима нехай будуть, томіло Твоє буде хвера правди, приношення сприйняти, покладуть на хверень Твоє тельцов. Амінь. Дополним молитву нашу Господу за ускладенные почестные дары Господу помолимся. За святый храм гэты и за ты, что с верою пошаны и страхом Божьим воходять у Его, Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора, гневу, беды, нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй и захини нас, Божа, ласкою Твоею. Кабу весь день был досконалым, святым, мирным и безгрешным, у Господа просим. Анёла миру, верного наставника, оховника душ и тела у наших, у Господа просим. Пробачення і відпущення грехов і провинностей наших у Господа просим. Доброго і корисного душам нашим і миру для свету у Господа просим. Остатній час життя нашого у мирі і покаянні провести у Господа просим. Християнского скончання життя нашого, безбольного, непосоромленого, мирного і доброго отказу на страшнім суді Христовим просим. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе и один одного, и все життё наше Христу Богу отдамо. Господи, Боже всевладний, один і святий, який приймаєш ахвяру хвали, а тих, що до усього серця кличуть Тебе, прийми молитву і од нас грешних.
Узнеси их до Твоего святого охвярника, и дозволь нам приносить Тебе дары и охвяры духовные. За наши грехи и помилки людей, полічи нас вартими, знайсти ласку у Тебе, каб гэтая наша ахвяра была приємной Тебе, і каб добрый дух ласки Твою спочив на нас і на дарах гэтых, якія приносяться, і на усіх людях Твоїх. Щодростями одинародного Сына Твоего, з яким Ты добрословенный, с просвятым и добрым, и животворчим Твоим Духом, цяпер і заўсёды, і на веки веков. Мир усім. Узлюбим один одного, каб по однодумности вызнавать. Христос посеред нас. І ёсць, і будзе. Христос посеред нас. 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 Ради бачити. Христос посеред нас. 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 Христос посеред Христос нас. посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Євген. Христос посеред нас. 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 Так. Христос посеред нас. 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 Двери до мудрости будем уважливыми. Веру одиного Бога Отца Всевладара, Творца неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божого, одинородного от Отца народженного перед усими веками, светло от светла Бога истинного, от Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутно зайцом, праз якого все сталося, як і деля нас людей, і деля нашого збавлення сойшов з небес, і втелеснився от Духа Святого і Деви Марії, став чоловіком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядет справа ручайца, и знов прийде у славе судить живыми и мертвыми, его володарству не будет конца, и в Духа Святого Господа животшего, які адайся сиходить, якому разом з Отцом і Сином поклоняємося, і якого славим, який говорив пророков, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, визнаю одно хрещение для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будучого веку. Аминь. Станьмо добро, станьмо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у мира принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвысим сердце. Подякуем Господу.
Належно и правильно Тебе певать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяком месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, вечно небашный, неспостижный, вечно истный и завжди той самый. Ты и одинародный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябытую быццё і упавших Ты зноў узнял, и неоступно здясцяў усё, пакуль нас на небо не узвёл, каб падараваць будучае Твоё валадарства. За ўсё гэта дзякуем Табе, народнаму Твоему Сыну і Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя і невядомыя, яўныя і няяўныя дабрадзействы, якія для нас здзейсніліся. Дзякуем Табе за супольнае служэнне гэтае, якое Ты ад рук нашых прыняць палічыў годным, хаця атачаюць Цябе мноства арханёлаў, безліч анёлаў, херувімы, серафімы, шасцікрылыя, шматвокія, лунаючы, крыляючы. Пераможную песню, спяваючы, устыкаючы, выгукваючы ды прамаўляючы. З гэтымі прашчаснымі сіламі і мы, валадаручыя калюбча, устыкаем і прамаўляем. Святы, усесвяты Ты, адзінародны Твой Сын і Дух Твой Святы. Святы, усесвяты Ты і слава Твоя дзівосная. Ты светлый так узлюбіў, што Сына свайго адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І ён прыйшоў і ўсё прамысленне пра нас здзейсніў. І ў ноч, калі быў выдадзены, ці дакладней, калі сам сябе аддаў за жыццё свету, ён узяў хлеб у свае святыя, беззаганныя, бездакорныя рукі, узнёс падзяку, дабраславіў, разламаў і даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Прыміце, ешце, гэта цела маё, якое за вас разломваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таксама і чашу пасля вячэры кажучы: «Піце за яе ўсе, гэта кроў мая новага запавету, якая за вас і за многіх праліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таму, памятаючы гэту збаўчую запаведь і ўсё дзеля нас дзейственнае, крыж, магілу, уваскрасенне на трэці дзень, ушэсце на нябёсы, праваруч сядзення, другое і слаўнае зноў прышэсце. Тваё ад Тваіх, Табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Тебе певаем, Тебе дорастаўляем, Тебе дзякуем, Господи, молим Тебе, Боже наш. Яшчэ прыносім Табе гэта духоўнае бяскроннае служэнне, просім Тебе і молім і умоліваем, пашлі Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным целам Хрыста Твайго. Амінь. А тое, што ў гэтым келіху каштоўнай крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духам Тваім Святым. Амінь, амінь, амінь. Пакланяемся святым і пачэсным телу крыві Господа Бога і збаўца нашага Ісуса Христа. Амінь. Каб яны былі для тых, хто прачышаецца на цвярозасць душы, дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са Святым Тваім Духам, дзеля паўноты валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд ці на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе гэтае духоўнае служэнне за спачылых у веры прайцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсесвятую, беззаганную, найдабраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Багародзіцу і вечна Деву Марыю. Конечно. Давай там еще у нас пошел Виктор.
за святого Яна, пророка, предвестника и хрестителя, за святого преподобного Левонтия Карповича, архимандрита Виленска, якого есть гэтая церква, за святых святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, яких сегодня есть день, за усіх святых земли белорусской и за усіх твоих святых, просходайництво яких наведай нас, Боже. И успомни, Господи, дочку Твою Жанну и отцу ее здоровья, и успомни, Господи, усіх несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и дай им наихудшейшее вызволение. Успомни, Господи, и Ты, кто спочил у надеи на воскресение и життя вечное. Но воспочилого Анатолия, но воспочилого Виктора, и дай им спочин, Боже наш, там, где ахинеях светло обличчя Твоего. Яще щиро молим Тебе, успомни, Господи, усіх православних епископов, які правильно навчають Слову Твоєї істини, усіх просвітерів, дияконів у Христе, увесь святарський монаший чин. Яще приносим Тебе духовное гэтое служение за увесь свет, за святую, повсюдную и апостольскую церкву, за тых, кто проводит життя у цноте и стиплости, за державу литовскую, улады, войско и народ ее, за країну нашу Беларусь и наш белорусский народ, и дай нам, Господи, мирно господарить на своей земле, каб мы жили у спокої, лагодно и тихо, з усей набожностью и годностью. Сирот перших помяни, Господи, великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, заховай его для святых Твоих церкваў у мире, целости, доброй славе, здоровье, долголетии, каб он правильно навучал Слову Твоей истины. Успомни, Господи, город, гэту, які мы живем, Литву и нашу Беларусь, и усе городы и краины, и тых, кто з верою живуть у іх. Успомни, Господи, тых, хто подорожнічае па моры, зямлі, паветры, хто хварэе, пакутуе, хто у несправядливым зняволенні і збаўленні. Успомни, Господи, ахвярадаўцаў, дабрачынцаў, святых Твоих церквах и тых, хто памятае пра убогіх, и на усіх нас милости Твоя пошли. И дай нам едиными вустами, единым сердцем славить и опевать усепочестное цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды на веки веков. И няхай будут милости великого Бога и Збавца нашего Иисуса Христа с усими вами. Усіх святых помянувши знов и знов миры, Господу помолимся. За принесенные свяченые почестные дары Господу помолимся. Каб человеколюбный Бог наш, принявший их на святые, над небесный духовный свой охвярник, як водар духмяности духовной, послал нам Божию ласку свою и дары Святого Духа, помолимся. Одинство веры и супольности со Святым Духом попросивши сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Тебе мы доверяем усё наше житье и надею, володару человеколюбный, и просим, и молим, и умольваем. Полечи нас вартами, причаститься над небесных Твоих и страшных таемствов, гэтай святой и духовной трапезы с чистым сумлением, для отпущения грехов, для выбачения провинов, для супольности с Духом Святым, для успадкования володарства небесного, для отваги перед Тобою, але не на суд, ти на осуджение. И полечи нас вартами уладару, за отвагою, без осуджения, осмелится закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять. Як есть на небесах, няхай святится имя Твое, няхай прийде володарство Твое, няхай буде воля Твоя, як на небе, так и на земли. Хлеб наш наденный дай нам сегодня,
і даруй нам правины наши, які ми даруем виноваты. тим нам, і не введи нас у спокусу, але збав нас от злого. Бо Твое есть володарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды и на веки веков. Мир усім. Головы наши перед Господом схилим. Господи. Дякуем Тебе, небачный владару, что свою невымерную силу Ты все створил и убогати милостью своей привел все знайду у быттё. Зерни, Господи, з небесу на тых, хто схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотью кровью, а перед Тобою, величным Богом. Дык вось владару принесены тут дары, усім пароўну раздай, кожному паводле патрэбы. Будь спадарожнікамі па моры, зямлі, у паветры, аздараві хворых, лекару душ і телаў. Ласкаю шодрасцямі чалавекалюбства адзінароднага Сына Твайго, з якім добраславёны Ты, з усесвятым і добрым і жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды на векі вякоў. Зерни, Господи, Иисусе Христе Боже наш, з вышыні святого житла Свайго, і з пасады славы валадарства Твайго, і прыйдзі асвяціць нас. Ты, які сядзіш зайцом на вышынях і з намі нябачна тут прысутнічаеш, і зрабі нас вартамі, каб Ты сваю ладную рукою даў нам сваё усячыстае цела і пачэсную кроў, а праз нас усім людям. Боже, очисти мне грешнага і змилуйся надо мною. Амінь. Увага! Святое святым! Делится и раздается ягня Божие. Делится, але не разделяется. Завжди естся, але ніколи не з'їдається. А тих, хто прошашається, освящає. Ісус Христос. Таким дивным чином складывается разбор читания и календарь читания. Что 2 недели к раду мы читаем апостольское читание одно и то же. И это знак. Знак у тым, каб мы прислухаліся до гэтага тэксту і сталі больш уважлівымі да яго. У гэтым урыўку ліста да габрэяў ёсць адно важнае і тое, што мы вельмі добра ведаем на нашым асабістым досведзе, і тое, чаго мы часцей за ўсё спрабуем пазбягаць. Гэта заклік выйсці за межы. Выйсці за межы утульнасці, выйсці за межы зручнасці, выйсці за межы таго, што нам звычна, што мы ўжо умеем, на што мы здольныя. Гэты заклік звязаны з тым, што ахвяра спалення у юдэі, у габрэйскай культуры, яна прыносілася па-за станам, па-за сяленнем. І ахвяра Христа прынесена таксама па-за сяленнем. І таму, як аўтар ліста да габрэяў усведамляе, што гэта апошняя ахвяра, больш у ахвярах няма патрэбы. І ён кажа, ён запрашае нас выйсці на сустрач Христу, які знаходзіцца па-за станам, які па-за ўсімі магчымымі нашымі зручнасцямі і уяўленнямі. Каб сустрэць яго там і толькі потым маць магчымасць ісці за Христом. І вельмі дзіўна гэта сённяшняе апостольскае чытанне супадае з станам і з евангельскім чытаннем. Была купа людзей, якія жылі ўсё жыццё па-за межамі грамадства. Яны хацелі вярнуцца, яны шукалі магчымасці, і калі атрымалі гук толькі веду пра Христа, яны сталі заклікаць да яе. І вось гэты заклік да сустрэчы, каб нам сустрэць Ісуса і каб ісці за ім, каб ладзіць жыццё, адпаведна не тым нашым звычкам, якім нам хочацца. Гэты заклік вось сёння звернуты да нас.
Ведаць, ёсць такі агульнавядомы байка такая про то, як чалавек нешта шукае пад ліхтаром у цемначы, і іншы падыходзіць і кажа: што ты шукаеш? Я вот гаманец згубіў. А дзе ты яго згубіў? А там дзесьці. Так а чого ж ти там не шукаєш? Там темно. Вось, дык вось, до нас заклик якраз шукаць там, дзе мы згубілі, і рабіць тое, што мы не ўмеем, не тое, да чаго нам зручна, звыкла, а каб быць там у тых умовах, у якіх заўжды Христос. А Ён заўжды там, дзе горш за ўсё, цяжэй за ўсё, складаней за ўсё і больш за ўсё выклікаў. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел у свет грешных збавить, з яких першы я. Яшчэ верую, что гэта ёсць само пачэснае тело Твое, и гэта ёсць сама пачэсная кроў Твоя. Молюсь Табе, даруй мне правины мае, вольные и міжвольныя, зробленыя ў словах и ў справах свядома и несвядома. И сподоби мне неосудженно причаститься при чистых Твоих таемствах, Господи, дзеля збаўлення грахоў моих, дзеля жыцця вечнага. Амінь. Вячэры Твоей тайной сёння, Сыне Божий, причастником не дозволь быць, бо ворогам Твоим я не выдам тайны, не дам Тебе поцалунка такого, як Іуда, але як разбойник вызнаю Тебе, помяни мяне, Господи, во ўладарстве Твоим. Няхай не ў суд и не в осуджение будзе мне причастие святых Твоих таемстваў, Господи, а дзеля збаўлення грахоў моих, дзеля жыцця вечнага. Амінь. Евгения. Осторожно, там, чтобы не спотыкнулись, подарил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ніколи нельзя туди класть. Ой, я, походу, не специально. Збав, Боже, людей Твоих и доброслови спадщину Твою. Дивое світло, приняли Духа Небесного, нашли веру правдивую. Троицы боя на нас бавило. Доброславений Бог наш, завжди тепер і завсюди на віки віков. Хай наші уста будуть повні, як хвали Твоєї.
Станьте ровно, принявшие боские, святые, всечистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые таемства. Належно подякуем Господу. Оборони, избав, помилуй и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Попросивши, каб деньги Ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе един одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тобі, чоловіколюбний володару, добродею душ і тіла наших, що Ти сьогодні зробив нас вартами бути удільниками Твоїх небесних і несмиротних таємств, випростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоїм. Заховай наше життя, керуй нашими кроками по молитвах і заступництве Всеславної Богородиці і вічно Деви Марії і усіх святих. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. С миром выйдем, Господу помолимся. Господи, Ты добрословляешь тых, кто Тебе добрословляє, и освячаешь тых, кто сподеется на Тебе, збав народ свой, доброслови удел свой. Полноту церкви Твоей заховая святи тых, кто любит красу дому Твоего. Прослави за это Божию Твою силу и не покинь нас, якие сподеемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святорам, войску, усім людям Твоим, бо всякий добрый досконалый дар дається звыш, и сыходить от Тебе, Отца святилов, и Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Ты, Боже, владарцу светов, великий солнца и сердц малых, над Белорусью тихо и верной красы промени своей хвалы. Дай спору праздник, что дневной шерой на усту хлеба народный край, помогу силу и величь веры у нашу правду упрышлась дай уродливость жить мило, ушинкам нашим пошли в молот, зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Добрословение Господа на вас, Его ласкою чоловіколюбством, завжди тепер і завсюди на веки веков.
Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Афанасія Кирила Олександрівських. Дякую. У воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог, наш заступник, всечистая Своя Матерь, святых славных хвальных апостолов, святого отца нашего Яна Златоустного, архиепископа Константинопольского, святителя Афанасия и Кирилла Александрийских, святого Левонтия Виленского, святых праведных богайцов Якима и Ганны, усіх святых, и усіх белорусских святых, нехай помилует избавить нас, бо Он добрый и человеколюбный. Аминь. Середу 7 гадзін, да? Вечара. Сёння той момант, калі у нас будзе служба вось на гэтым тыдні, але яна мне падабаецца. Ну, в сэнсе, што яна будзе. Таму што, звычайна, я не вельмі люблю, калі отец Георгій прыходзіць і кажа, вось, у нас тут будуць службы. Вось. Справа тым, што мы па вось такой добрай беларускай традыцыі, і гэта было ў Беларусі, і гэта было ў нас у прошлым годзе, і вось мы ў гэтым годзе паўтараем, мы вырашылі зрабіць такую камунічную малітву ўсіх беларусаў за Беларусь. Вось, туды прыйдуць каталікі, там будем мы, там будут наши, так, у тым ліку, пратэстанты, і нават мы паспрабуем пазваць тых беларусаў, якія ходзяць вось у храмы рускай царквы. Не ведаем, ці прыйдуць яны, але калі прыйдуць, будзе таксама добра. І нам трэба ўсё ж такі перадусім вось беларускім хрысціянскім грамадствам увогуле не пасароміць саміх сябе і прыйсці, паказаць, што нас шмат і што мы ёсць. Таму у сераду у 7 гадзін вечара пасля работы, каб усім было зручна, у сераду 7 гадзін мы сустракаемся вось у лютэранскай царкве, там, дзе мы заўсёды святкуем Вялікдзень. Вось. І там будзем штосьці імправізаваць такое агульнае, праваслаўна-каталіцка-пратэстанцкае, беларускае і радаснае. А потым, пасля службы, вось як і ў прошлым годзе, хутчэй за ўсё прыйдзем да нас і будзем тут таксама радавацца і піць гарбату. Ну ці не гарбату. Вось. Амінь. Отец Георгій, што я не сказаў? Яшчэ гэта такая беларуская молитва за адзінства хрысціян, якая, вот, як сказаў отец Александр, у сераду о 19 гадзіне ў лютэранскай царкве, а такая агульна-літоўская молитва за еднасць хрысціян, яна адбудзецца ў суботу, і наш экзархат выступае як таксама арганізатар. То бок кожны год адна з канфесій выступае як арганізатарка, да, і ў гэтым годзе вот наш літоўскі экзархат Сусветнага патрыархату арганізатар, і малітва будзе у Маркучаі, у гэтай каплічцы. Малітва будзе невялічкай, бо там холодна. Вось, а пасля будзе такая сустрэча, фуршэт нейкі у музеі Маркучая. Так што таксама, я вот не памятаю, правда, час, але будуць яшчэ дадатковыя аб'явы. На гэтым тыдні у нас такіх больш службаў няма. Вось, прашу, сёння вот наша Жанна яшчэ хварэе. Сёння прашу, хто можа, таксама пасля трапезы застацца, крышку прыбраць у царкве. Вот, я сёння перад службай сам мыў падлогу. Вот, так што прошу и вас не погребывать вот такой добрословенной працей. Вот, и все. Праходзьце, калі ласка. І да. І скарбоночка. Да, скарбоночка. Да рэчы, мы ўсё ж такі пасля вось нашага прыхадскога савета, які быў вось на прошлым тыдні, мы за Святым Георгіем падлічылі нашы грошы, зразумелі, все, хто быў, вы ведаеце. Вось, ўсё ж такі мы за прошлый год увайшлі на мінус 2000 еўра. Нам трэба эканоміць. І адна з вялікіх вось такіх з вялікіх пунктаў, па якім мы трацім грошы, гэта наша ежа. Таму мы вырашылі трошку меней траціць грошаў на ежу і рабіць акцэнт на тое, каб вы таксама прыносілі з сабой нейкую ежу. Вось, таму, калі ласка, пачынаючы ўжо з наступных нядзеляў, з сабой што-небудзь прыносіце, каб было багата і смачна. Амінь. Так, забыўся. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Так, проходите. Христос воскрес! Ага. Христос воскрес! 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 Христос воскрес!
Христос воскрес. Так. Дякую велике усім, хто був з нами на трансляції. Так, я веду, што першых хвілін 20 у нас не працаваў гук, але гэта не праблема, гэта просто я не заўважыў. Ну і да сустрэчы на наступным тыдні. Пока.